زور سپاس تگیش و ویدیوی خودت پیروز بکه ساعتتا خوش تگیش و ویدیوی ام که هروج انجیل متی بخوینن اصحاح 70 جایت 70 حتی اداو دیه جه 70 حتی 12 ام که سکن چاوا خودش ما را دبیجه بخوازن از بوادم فخود دل ماده ناره خود حجمه که خود هم دانه و دنیه لانو حجمه که دخوازه ام جیانا که گلک خوش به خود را بعیشن در باز کن به خود را سر عرضی فدبه الله یعطی لمن یسأله خود يعني دبيجي هر یک خود تشتكي بخوازه خود ددوي اطلبوا تعطوا اسعوا تجدوا اقرعوا يفتحوا لكم بخوازن خود بواده كاركن وينه ببينن اقرعوا يعني الداريخن هوسا يفتحوا لكم اجوار فاببه فكل من يطلب ينال ومن يسعى يجد ومن يقرع يفتح له هر یکی کار که خدا بگاره ببینه یعنی ام بوار راستم دبیجم بام خدا کن جو خدا بخوازن ریه راست نه تم تشتاج بخوازه به مد جیانا ما باش بکو دارونا تشتاش خدا بخوازه نیوک چاوا ابا بهم انوش خدا بخوازه به ریه راست پیشه ما بکافتشته یکه نه تم خدا را به مد و انا نباشه جو خدا بخوازه بیاد خوازم تا ناس کم بیاد خوازم پیوته هینه ناس کم کجم پیوا یه راسته يعني انه قرآن هاي انجيل هاي بخوا يعني عم بين تورات زبور انجيل اف حرسك كتابك اوكي قرآن بتانية تكونش خدا بخوازه بكجن كتابا جمرا راسته كجن كتابا راسته كما بجام تاگنو خدا خوش کسا كيفا ناشره و خدا التامينه اره و خدا جيل ممانت و مسيح ديد دخاوده و مد راستيه ده حقيقات ده مديت ده كنيسة ده جي مسيح ديت من الحر داري مسيح مديت و پر معجزات دارجي مسيح بمرا شكرن و از نکانم عين کارکم دجي برسكه بخوازه بانكه بگاره ده ببينه وانو كي مسيح ويشتا دخوازه وإلا في أي إنسان منكم يطلب منه ابنه خبزا فيعطيه حجرا أو سمكة فيعطيه حية يعني الفرجي عم دبينن مسيح برسكه مثال كده ديما وبرسه بخا دبي يعني چت الباف به كروي اگر باریک نام جه بخوازه نان جه بخوازه اکفرکی پیده او ماسی که جه بخوازه ماری کی پیده وجمع برزقه فكاسي وصوتنا فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالأحرى جدا يعطي أبوكم السماوي عطايا جيدة للذين يطلبون منه فالفرجي دوغد بي فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة الفرجي انه دوغاده بي اشرار يعني بيس يعني دفرضه يه باوريخو بمسيح ناكن يه دارم باوريخو بشيطان دكن دبي ملحدن خودتنا يه نظام چاوايه يه وصا دبي اونا پرتشته باش ددن زاروكت خوا يعني تدبيني عربي ون مازنه مالا ون مازنه پرتشته ون باش هاي فدبي فكم بالاحرى جدا يعطي أبوكم السماوي عطايا جيدة للذين يطلبون من الفاد بيتش قصة باش وخاشة نباوه والعزمانة لو إنساننا وگرینه وانه بان خدا دکن دبه که ریا راست لمامینه که جیانا منو بکد بيتش قصة باش وخاش باوه والعزمانه که لوان برسف که یعنی که خب یعنی که لوان برسف بوانده انو یکی چتی باش بوانده إذن كل ما تريدون أن يعاملكم الناس به فعاملوهم أنتم به أيضا هذه خلاصة تعليم الشريعة والأنبياء الفدرة ملخص مسيح ديما أنه وقت شاوة وين دخوازن مروف إنسان بشر لدر وأنه بوار باش كار كن دبي وينجي وصا بوانارا كار كن مسيح وصا دخوازشتا عره فيسوع المسيح برشتا حزدك حشتا دك دل خوش خدا را وك بان خدا بك هو بطارد بيجي اطلبوا تعطوا اسعوا تجدوا اقرعوا يفتحوا لكم يعني بس خو بلفينا بس بان خداك بطارد كار